Dragi prijatelji i saradnici, zbog celokupne situacije u svetu, ali i u Srbiji, naš ovogodišnji kućni sajam nameštaja neće biti pripremljen na način na koji smo svi mi navikli. Poštujući mere propisane od strane Vlade Republike Srbije, odlučili smo se da ovogodišnji sajam pripremimo u nešto drugačijoj formi od dosadašnje. Čini se da će 2020. godina biti upamćena u poslovnom svetu kao godina puna iznenađenja, promjena i izazova. Ostanite sa nama i saznajte kako je kompanija Jela započela godinu, koje je novitete pripremila, kao i koji su planovi za budućnost. Dragi saradnici, dobrodošli na prvi online sajam nameštaja kompanije Jela. Kompanija Jela je i u 2020. godinu ušla puna entuzijazma, spremna da ostvari sve svoje ciljeve i da ispuni i nadmaši očekivanja svojih kupaca. U nemačkom gradu Kelnu svake godine u januaru održava se međunarodni sajam nameštaja. Ova manifestacija važi za jedan od najvećih svetskih događaja u industriji nameštaja i određuje trendove u uređenju interijera za predstojeću godinu. Ujedno je i idealna prilika za sve proizvođače nameštaja da uspešno započnu godinu. Više od 1000 izlagača i preko 150.000 posetilaca iz celog sveta ove godine se okupilo na jednom mestu. Svesni značaja ovog događaja, otputovali smo u Nemačku kako bismo izložili nameštaj, predstavili nove kolekcije, razmijenili ideje sa kolegama iz drugih zemalja i upoznali sa novim trendovima. Naša kompanija je nameštaj izložila na površini od 300 kvadrata. Nastup je bio vrlo zapažen, što je omogućilo bolje pozicioniranje kompanije Jela, kao i širenje mreže poslovnih partnera na zahtevnom evropskom i svetskom tržištu. Na sajmu su nas posetili gotovo svi najveći lanci prodaje iz Evrope i sveta. Sa nekim od njih smo intenzivirali saradnju, pa se naša bogata lista poslovnih partnera proširila saradnicima iz Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Mongolije, Rumunije, Malte, kao i iz nekoliko afričkih država. Ubrzo nakon sajma i potvrđivanja dogovora sa partnerima iz inostranstva, 2020. godina je postala za sve nas neobična, gotovo neverovatna. Dogodio se neočekivani i nenajavljeni preokret. Loša vest po ceo svet, pa tako i poslovanje kompanija. Virus COVID-19 je uzdrmao planetu toliko da niko više nije bio siguran šta će se dešavati u ovoj i narednim godinama na svim planovima. Vreme pandemije je svakog pojedinca, ali i društvo u celini, dovelo pred veliki ispit. Treba da pokažemo šta smo do sada naučili i da li smo razumeli suštinu posla i života. Morali smo da se zapitamo da li smo do sada vodili financije mudro i odgovorno, da li smo kreirali fond iz kog možemo da plaćamo troškove u predstojećem kriznom periodu, šta je sledeći korak. Sve što smo isplanirali, svi naši projekti i saradnje koje smo ugovorili u Kelnu počinju da blede. Među potencijalnim kupcima, ali i postojećim saradnicima, zavladao je strah. Posao je gotovo stao, a kompanija Jela je radila 2 meseca sa smanjenim kapacitetom proizvodnje. Kamioni koji prevoze našu robu namenjenu saradnicima vraćani su sa granica nazad u kompaniju, te je roba ostala zarobljena u fabrici. U jedno smo bili sigurni. Naš fokus je da zaštitimo radnike. Zato je 70% zaposlenih radilo od kuće. A s obzirom da naša proizvodnja nije u potpunosti stala, uveli smo poštovanje svih propisanih mera. Imali smo 2 mogućnosti. Da kažemo sve je stalo, stajemo i mi, ili da kažemo ovome će doći kraj i iz ovoga možemo da izađemo jači. Bili smo svesni da je pandemija stres test za celu planetu i da svi imamo isti problem. Osim toga, izgovor nemam vremena je izgubio smisao. Sada smo imali vremena za sve. Osjećali smo ogromnu odgovornost prema zaposlenima. Naša kompanija je u tom trenutku imala 300 zaposlenih koje nismo želeli da izgubimo i razočaramo. Zato smo se odlučili za drugu mogućnost. Svesni da će ovome doći kraj kad tad, rešili smo da uložimo novac u novu opremu, prostor, proizvodnju i svoj kadar. Hteli smo da ostanemo potpuno posvećeni našim ambicioznim planovima rasta u narednim godinama.
da sačuvamo konkurentsku prednost u oblastima inovacija i kvaliteta, kao i da pripremimo operativne modele spremne za budućnost. Tokom ove godine, proces proširenja proizvodnog prostora kompanije Jela je završen, čime smo dobili povećanje površine sa 20.000 na 45.000 metara kvadratnih. Izvršena je montaža velike linije za pakovanje elemenata i mašine za proizvodnju kartonskih kutija za pakovanje sa većim kapacitetima. Otvoren je prostor visokoregalnog skladišta u kojem može da stane 150.000 paketa umjesto dotadašnjih 70.000. Snadbili smo se i Ju Heinrich viljuškarima najnovije generacije, koji imaju mogućnost funkcionisanja bez ljudskog upravljanja. Investirali smo u novi i veći magacinski prostor za skladištenje lakova, a naša najveća investicija tokom godine upotpunila je proizvodnju pogon lakiranja još jednom procesnom linijom, kao i linijom za nanošenje zaštitne folije. Unapredili smo i informacioni sistem, odnosno uveli smo bar kod čitače za očitavanje artikala u sve sektore, što značajno ubrzava čitav proces rada, a greške su gotovo nemoguće jer je sproveden visok stepen provere. Sva ulaganja i inovacije su nam omogućile više nivo kvaliteta, bolju organizaciju skladištenja repromaterijala i proizvoda i brzu isporuku robe. Zaposleni su postali rasterećeniji, a uveli smo i mere koje značajno doprinose njihovoj visokoj bezbednosti na radu. Osim toga, bili smo vredni domaćini. Krizni period smo iskoristili kako bismo proširili i uredili zelene površine, napravili novi ulaz u kompaniju, ali i veći parking za brojne zaposlene. Pobrinuli smo se da proizvodni pogoni u kojima borave naši radnici, kancelarije i kantina budu uređeni tako da se svi osjećaju prijatno i ugodno. Ukratko, radili smo na celokupnom izgledu kompanije i ponosni smo na sve što smo uspeli da postignemo u ovom periodu. Ne planiramo da se zaustavimo, jer ćemo i u budućnosti raditi dalje na uređivanju kako interijera, tako i eksterijera kompanije. Ove godine naši dizajneri i konstruktori imali su pune ruke posla. Kolekcije koje su prikazane na kućnom sajmu i Međunarodnom sajmu namještaja u Kelnu puštene su u serijsku proizvodnju tokom godine. Pored toga što smo vredno radili na postojećim programima, pripremili smo se i za predstojeći period i pripremili smo kolekcije koje će se naći u prodaji sljedeće godine. Već početkom februara na tržištu se našlo i predsoblje Solo. Pozitivne reakcije posetilaca našeg sajma i sajma u Kelnu motivisale su nas da odmah po povratku u Srbiju u serijsku proizvodnju uvrstimo ovo jednodnevno predsoblje, koje je pored zanimljivog dizajna vrlo i funkcionalno. Ovo predsoblje proizvedeno je u kombinaciji kristalno bele boje i drvo dekora Pacific Orah, a lakirano je UV lakom najnovije generacije koja mu daje sjaj od 99,7% i veću otpornost na habanje. Ubrzo se na tržištu našla i dnevna soba vida. Kolekcija je inspirisana dizajnom 60. godina prošlog veka, a uobličena u savremenu i svedenu formu, pronašla je put do mnogih domova u kojima se neguje baš ovakav stil. Nakon kolekcije vida u serijsku proizvodnju uvrstili smo i spavaću sobu Gala. Modularni sistem, bež boja lakiran UV lakom u kombinaciji sa drvo dekorom, ovu sobu izdvojili su od ostalih na tržištu.
kolekcija Onyx je ugledala tržište obogaćena novim detaljem koji će našim kupcima pružiti viši nivo elegancije. Naime, unutrašnjost elementa proizveli smo u dekoru tekstila. Uz atraktivnu antracit boju u visokom sjaju, moderne hromirane ručice i nožice, ova kolekcija je od strane kupaca prepoznata kao model koji odiše modernim dizajnom i luksuzom. A kako ne postoji druga šansa za prvi utisak, jednim ovakvim predsobljem unećete dozu futurizma u vaš dom. Ovdje se nismo zaustavili sa usavršavanjem naših programa, te smo odlučili da kolekciju Evergreen podignemo na viši nivo. Sada, umjesto folije na Mediapanu, ova kolekcija lakirana je UV lakom na bazi vode. A jedna od prostorija je i dnevna soba Evergreen. Promjena tehnologije kod proizvodnje Evergreen kolekcije nije uticala na njenu boju. Ova kolekcija i dalje je u boji slonove kosti, ali sada sa mate efektom. Kolekcija Brio je našla svoje mesto u širokom asortimanu naših dnevnih soba. Neobičan sklad u različitoj debljini frontova, kristalno bela boja i drvodekor Pacific orah unose dinamiku i oplemenjuju svaki životni prostor. Ove godine posebno smo se bavili asortimanom kuhinja, u želji da svojim kupcima pružimo još funkcionalniju ponudu. U asortiman svih modela uvrstili smo dodatne žičane elemente i ispune za fioke. Osim toga, na tržište smo plasirali i novu kuhinju Evija. Svedenu formu ove kuhinje upotpunjuju stilski oblikovani frontovi koji su izrađeni od kvalitetnog Mediapana koji je lakiran UV mat lakom u boji siva perla.
Na tržištu se krajem 2020. godine našla i kolekcija Tara, inspirisana retro dizajnu sa posebno naglašenim stilskim detaljima. Ova kolekcija se svojim izgledom uklapa u rustične, ali i u moderne interijere. Tradicionalnom i rustičnom izgledu kolekcije doprinose frontovi od profilisanog 3D medija pana, masivni plafoni, dekorativni stubići i lajsne, dok moderna grafit siva boja sa soft matte efektom u kombinaciji sa drvo dekorom Pacific Orah doprinose otmenom i luksuznom utisku. Na tržište smo prvo plasirali kuhinju u dve boje, grafit sivoj i beloj, ali pošto Jela ostaje dosledna tome da u ponudi jedne kolekcije ima elemente za čitav dom, kolekcijom Tara kupci će moći da opreme i predsoblje, dnevnu ili spavaću sobu. Kompletna kolekcija lakirana je UV lakom sa soft matte efektom.
našu ponudu kuhinja uskoro ćemo proširiti i za kuhinju Infinity. Ova kuhinja odraz je visokog nivoa estetike i kvaliteta. Kuhinja Infinity proizvedena je u antracit boji i lakirana je UV lakom koji je omogućio visoki sjaj od čak 99,7% kao i veća otpornost na fizička oštećenja. A šta će to ovu kuhinju izdvojiti od ostalih na tržištu? Upravo taj minimalizam u dizajnu koji dolazi od inox profilisane lajsne koja je ovdje postavljena u funkciji ručice. Također, sokla je proizvedena u inox dekoru. Naravno, mehanizam za sporo i tiho zatvaranje elemenata je prisutan na ovoj kuhinji. Još jedna karakteristika koja ovu kuhinju izdvaja od ostalih je ta što su radni elementi viši od standardnih, pa njihova visina iznosi 93 cm u odnosu na dosadašnjih 88 cm. Pored Infinity kuhinje u antracit boji, u ponudi će se naći i kuhinja u kristalno beloj boji, također lakirana UV lakom. U 2021. godini očekujte nove kolekcije koje uveliko spremamo za vas. Očekujemo i vaše komentare, predloge i sugestije. Svaki naš kućni sajam obeležili su sjajni kuvari i ukusni zalogaji. Pa hajde da se podsjetimo kako izgleda priprema ukusnih jela u našoj kuhinji. Naravno, inovacije, noviteti i razvoj ne bi bili mogući bez našeg kolektiva koji se stalno uvećava. Zapravo, broj zaposlenih u kompaniji Jela je u toku ove godine uvećan sa 300 na 350 radnika. Prosječna starost je 32 godine,
te možemo da se pohvalimo da smo fabrika čiji je kadar mlad. Sa druge strane, neki od zaposlenih su deo našeg kolektiva čitav svoj radni vek. U izazovnim okolnostima, stabilno i bezbedno snabdevanje materijalom, zdravlje zaposlenih i potrošača, kao i stvaranje novih vrednosti, praćenje trendova i ulaganje inovacije, ostali su naš prioritet. Uspeli smo da sačuvamo zaposlene i kompaniju i da iz svega izađemo jači. Ukratko, ostvarili smo snažan sveukupni poslovni rezultat u izuzetno teškom okruženju. Situacija u kojoj smo se našli zapravo nam je bila podsticaj da dosta toga uradimo na unutrašnjoj organizaciji u našoj fabrici. Dovršili smo već započetih 25.000 metara kvadratnih proizvodnog prostora, oformili novi visokoregalni magacin proizvoda sa najnovijim pametnim viljuškarima, a sve to u saradnji sa nemačkom kompanijom Jungheinrich. Pojačali smo proizvodni proces sa novim tehnologijama za pakovanje proizvoda, a ono što je najvažnije, naš tim za konstrukciju i dizajn vredno je radio na novim proizvodima koji su ključ našeg uspeha. Zapravo, veliki broj novih kolekcija je tokom ove godine već bio plasiran na evropsko i svetsko tržište, a očekuje se još veliki broj novih modela do kraja ove godine. Na osnovu svega što smo prošli, mogli bismo zaključiti da je u svakoj krizi najvažnija povezanost, kolegijalnost i međusobno razumevanje, a iz toga proizilazi efikasan rad tima, brzo reagovanje i dobra organizovanost. Mi ćemo nastaviti sa redovnom revizijom poslovnih procesa i struktura, proveravat ćemo da li su savršeni, brzi, jednostavni i efikasni. Prilagođavat ćemo se tržišnim izazovima, razvoju, trendovima i potražnji. Težit ćemo širenju poslovanja na inostrana tržišta i pomerat ćemo svoje granice. Jasno je da se od našeg poslednjeg susreta na Jelinom kućnom sajmu 2019. godine mnogo toga izmenilo, ali naš cilj je ostao isti, da uz Jelin nameštaj zavolite gde živite. Hvala vam što ste bili deo našeg prvog online sajma i što ste ispratili Jelin osvrt na prethodnu godinu. Zavoli gde živiš. Jela.rs